شارداریا گلا کوبانه پروژه خواه یا فرهکرنا خطین کنالیزاسیونه لطاقه شهید کاوا دومینه. پروژه جبو آماده بونا ورزا زوستانه و زحمتی انگل تی چه کرن. حتی نها شارداریه بدرجاهیه 1000 متری اف پروژه قداندیه. پروژه و بقاسی 2 کیلومتران لسر خبات ببه. اف پروژه بریامه هکه لسر ریاض نالبرا گنده حلنجه و باجار کوبانه ده هاتبو دست بکرن. الفيدري ام بروجا ام بيجن او صرف صحي او شهيد كوا 23 دس ما بري ما هيك بيتر دس بكري تقريبا من هذا بروجا جاندي ام بيجن سدي بين جودة جي تشيا بري جي بروجا كما هو او جي قيد التنفيذ دي ام بيجن او جي ام هنتي شغلنا او جي ام بيرد بين مشروع متفرقات او مثلا جي هون هندر باجير ده هنا جي هي 5 مترية جي هي 7 مترية بونا نبونا يعني بصرف صحي ام الورجي شيت كنا بيشت و حد مشروع موجودني مشروع كه بالنبي طاخ خباتكار طبعا فراكرني بروجي صرف صحي يعني شخص ضروري جي وجوزن جي ملت جي هون قلي خوجي هون بلكي خطرك ودي وسياجي ام بيجن سردانه بلدي كرنا يعني ما جي وكرا بروجا خاص يعني ام سال مثلا بروجانا ام بيج اولوياتنا اولويات شنو جماعه كثافه سكانيه يعني جيهاني ملت ام بيجن اللي زياده وهيدر بالفير كيت خدمات نابن كان بيجن نكونن زفت بك نكونن بقايا بك حتى ام بيجن بنجهه تشينا بصرف صحي يعني بنيه تحتيه تشينا